Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama rakafuna kamjirtan gaftani channel YouTube mamme appe undu kesanu naga fa yankanya bukamjirtan tizana rakabu akas moroni channel khanya farata sana subscribe gochudan mate khanya dabalama itnin jenna malato notification khanalle ega subscribe gotani all qayu khagubba khana rakhayda itnin jenna akas mamas video gada watan like gochudan egala izinin jenna video like gochunu ma isin ran irresu like dan egala riyo takasani share gochu hindagatina daim maqrabar no takanya kata channeli whatsapp tipana tawlen ilalla ega whatsapp khasa galle gono home zakana update tv comment tv ala tawul bilati wakabdate khana fi bakaido khana tune channel khanya create kona amma gono new channel fi new group ka jona tukudan channel yokan grupi ummatu dandanya amma qaragadi update ka jona tukudan samboda tuka sadim qamata gubba yuru tukudan create channel kayu gubbarra gono qata khana tukanna samboda create channel agaje continue kayu gamugati yuru khana tuina channel mata khanya create koda chuda amma gono channel name nunja gubbarratti maka channel khanya create tu itti umman tibarrefana chu jalate description wa channel ke ipsu logo gubbarra kaya chudan amma me name maka channel khanya tabarrefanu ega maka khanya tibarresine description yur channel kayu khana tille wa channel ke ipsu ga wa huji channel khete tibarresita memma page kanara barnota page kun page barnota diyenne olena ilalu sambode gati barresine page barnota gone gati barresine boda gubbarra logo khayra kaya chudan create channel kayu khana tukudan channel mata khati create tingurata yichu egasi wan fete sura video irratti upload goru dendesa barno khanya qaratis kana fakata hamma video qutabrati wali debnuti nagantura turti gari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.